sampun rawuh haring besake nggih sane mangkin kacaritayang kawentanan sepengrau ida dangyane ratu ring basake matinggal maring serangan sampune ida dangyane ratu pulih pewisik digelis ida matinggal saking serangan dan kecingan marganida ridat kala ida matinggal saking serangan ikrama merasa tengkejut ngatonan pamarginidane pamargine kadikilat santukan pamarginidane sekadikilat merasa dan kecingat oleh ikramane kebiasaan sampun tiba semalihnyane aja bos pisan ida dangyane ratu sampun rauh ring basake tiba ring bongkolen gunung ida ngungsi pemargi ngajak kanginan wadah ngerereh gunung agung ring basake gunung agung wastannya iri kegelis ida wantah nyujur gunung agung Riko itu masa madi sampune darauh ring besake iri kerare sida Sang Ratu nangun yoga semadi nunggal bayu sabdo idap rare sida ngicepang iraga nunggalin bayu sabdo idap pradane nonas pitudo dewata pangacap ida nunas pituduh para dewatane ring akasera napi sane kemargian
Santukan dawa gide kantun ring serangan. Muang dane digelis ida lunga kebasaki. Napi sane patut margyang ida hirikeun. Mangdo sami bahagia Pinunasida mandek krama sareng sami presida ngemangguhan kerahajengan lan kerahayuan. saling asih saling asuh sami mangdo kertora harjo Yening sampun kadasaren nantu saling asah saling asuh pasti kepisan kerdera harjo pocan kepanggung.